Sasa lakini mama, njoo nini tena yuko unanifanyia? Nishaikala hapa saa mzima yote. Angalia na kliasha kosa kama afai kama atoke. Kisha mimi ni fair kweli. Utarudia ama mimi nijiendee? Angalia mama yuko unanifanyia. Na uzi chofata nicho ndeko. None gajao. Jewe naje gufata gutora amamese yanje nga. Ayava bayaretse arajabuka. Ariko nga anye ngo ntashobora kwinjira ngo ntafunze ngo ku buryo bwo bwahinguriro ngo mu masashe ntumba. Unajua kama na vile vinawafikia kana she tunatumika transport na she vinatufikia. Mwebwe gute? Mimi nakwambia unaendako na unabeba vitu wanakuambia sema hapa vinetika hapa habitiki na tutafaa masaa pale tunangoya sema mpaka batuitike tuweze. Mata uziki ibyo bintu bikubayeho bimeze nk'ibyambayeho n'ubwo ahubwo. Wewe ubayiki nawe. Yewe ni genshuru zinyanya nkazambutse umupaka. Itomati. Ariko hano ku mupaka bazetse zirambuka batizujuje ubuziranenge. Zigeze hakurya bati ntabwo zujuje ubuziranenge. Urumva ibyo biri n'abantu bose. Ubundi twebwe hano twebwe badutegeka ko tugomba kwambutsa inyanya ziri mu gakontineri zifunze. None hari hakurya bo ngo zigomba kuba ziri muri kamyoneti zifunguye. Wa mugani numva ibyo bintu koko zakumira koko. None wumva bidatwengeje. Ibanze hariya ngo bigende gutya. Aha ngo bigende gutya. Kuwundi mupaka ngo bigende gutya. Oye birasekeje. Kuba ikintu kivuye hano cyujuje ubuziranenge cyagera hakurya ngo ntago cyujuje ubuziranenge. Reka tureke kurira twidogera ibitagenda. Turondera ingena dutora umuti. Mubyumva gute? Twebwe dukora ubucuruzi buto ngaha ku mupaka. Tugiye hamwe tugakora ubuvugizi abategetsi bacu bakiyaranja bagatora amategeko amwe asa hose kugira ngo tworoherwe nawe. Icyo gitekerezo cyawe ni nyamibwa. Mpere ku bacuruzi wacu. Umve nanjye mpera kubi wacu.